attention si la aza artiste madilu so yembaki nzembo abwaki sila esani esekila madilu abwaka batu ebele pourquoi pas balobi akoma batu ebele madilu abwaka bakanga makana komba sila sila n'a rien à voir kobwaka ye ou pas asa problème ni na madilu problème na madilu te parce que madilu abwaka batu ebele na banzembo si baza ba polémique na bango basala ngona ndenge na bango babimela nona koma madilu te ngako tutana na zoyoka ngona omona ngo yana nga kufi ebembe sa succès taka muta kufi mais ana succès toujours ngamo botanga tango madilu bo asa succès ona ngana mona ki ngo succès yana ngezo continuer maga kufa mais succès zo continuer et sala na ngelo te mais a polémique na banga uzoba wana ba osala wana batika parce que madilu abwa ba te be na banzembo abwa ka asila te Maman yaki kante na bina zaki 6e. Maman papa bana combien? Ina madilu bolanda na kiku. Nga ki 6e madilu aza ene na biso mwana liboso. Nga 6e na bango